How Vieira ya channel ini how say kuliah vituan tutorial konaba maneira wensa salva documentos iha Microsoft Word mebe maklako no ita haluha save pengira ita kerek o ketik hotu ona mebe sidau save computador mate ou laptop mate ligação ao listrik ou bateria low. E nem ita se aprende a muito kuinsa ita bele buka no retan fila file ne be maklako ona no halula save dia e nem how se ser no halo exemplo prática ida atune colega sira bela hare tuir no prática ia iminia computador ou laptop. Exemplo how nia file sumário né how foi que te exemplo nia título né ita tem decor título file né ita tem decor no how atau cara de tutorial né bela implementa iha colega se bela prática iha Office 2007 no 2010 dia exemplo file ne how kerek te hotuna no how keti hotuna mai pe how la sengaja how la save e nessa moção eu explicar antes ona da ruma computer mate ligação elétrica e da ruma mus laptop mate da ligação com bateria low ou electric mouse exemplo ini how la sengaja how klik iha menu botão X how click depois how lá don't to save how click save lá don't to save tidak sengaja exemplo de kani file lá com tá preocupado nos colegas file ne bem ita kere calling ona mai be tidak sengaja ita la save mai be ita don't to save e dalam rumah mus komputer mate ita triste no ita tem que usa fale maneira o insight bele foto fila fale dia hira file la iha na ita foto fila file ita vai continua lo que é Microsoft Office hira ita tama hene ona ita ba iha file depois mai iha info colega silare file mai iha info depois mai iha manage version info mai iha manage version depois ita mai iha recover and save documents colega silare ita klik e recover colega silare file o ini nya título sumário executivo makane ela o ita la save to ita klik iha don't to save agora ita foto fila filmai open nya husu ita tem que save as ba file ne be mak ita foto fila filmai ne recovery my file agora ita tem que save as ita bele save as ita file nya narangan esang desktop ita tahu satu ita save agora ita bele quer ou aumenta tu dia itania sumário ne bem ita halon ita bele quer no file ne bem corrin lá com ia fale ida ne bele implementa
Iha Office 2007 ha udah diletan 2007 no 2010. Ya 2013 no 16 au sido koko I kolega sira bele koko. Kung tutorial ne toba hene dit no kolega sira bele koko pratica iha iminia computador no laptop y kita haluha subscribe channel irane atau ne hauna fatin share tutorial baik ita hotu no ita se aprende hamutu ihane. Obrigado.